Bangladeshi, go back! Foreigner, go back! Foreigner, go back! 14 तारिख फेब्रुवारी 2020 सोंहायनोहाय TPF Korbuk Division by Loa Jijak Dinio Zagawa Oro Korbuk Hatiwo Lama Himboto Himui CN against protest rally protest gathering Hain Hemak Happy Money Abuni Karan Hakai Sungzatano Saimano Eta Tanai 22 तारिख January 2020 Supreme Court sini je CA ni against sini je case khajak abni hearing thangka aro haina hai saklai jakha je honorable Supreme Court saklai kha je sini TPF ni khorang khnawi sini o tipra hawo TPF ni bisingtui tai bubagran bisingtui je CA ni against khorang ti samani tipra hani borok o tipra hawo CA khaimang lak nei je khorang ti samani phole Supreme Court honorable Supreme Court abuna respect khaiye थाने 22 तारिख जनवरी 2020 त्रिपुरा ताई आसाम नो CAA all over India ni आलादा बाबे आसाम बाय त्रिपुरा नो नायनायनि बागै सुप्रीम कोर्ट honorable सुप्रीम कोर्ट राय रखा जे सिनि ग्रीवेंस नो त्रिपुरा बाय आसाम नि जे इशू अबना आलादा खा नायनाय आरो हेतु अब आसाम बाय त्रिपुरा खा Bangladesh by Belaike border, direct border. Jotano Saimano Sung, or Tripura Haste, Dindige Bangladesh, Assam Haste Bahino, Arab border Purakula, and Kahanibagi Yangti, no or illegal immigrants, Tai refugee of Habo Bangladesh ni, and Yangti Obno corridor, Patan Barok in India have money, Tripura Hava, notice to have money Obno corridor, and Hanibagi, Sini grievance no Jate Knawi. Honorable Supreme Court sini Tripura haste bai Assam haste no alada babe nainani bagi borok rai rekha abno sung welcome khayo toba hain hai sung Supreme Court no honorable Supreme Court no sung abno sini khorang ti samani bisingtei sung samani bisingtei sini je grievance samani bisingtei sung hain hai Supreme Court no sanamu sung je jehetu Assam bai Tripura no sung alada India bai khagei separate babe sini hearing nani hinbagi saklaika sung nayo sung appeal khayo honorable Supreme Court no sini je grievance no khanawi sinoro 70 bosor moi phatan borok phaiye oro illegal immigrants refugee ti borok jagani beani babe phaiye Indian constitution violation khai o jagao borok legal citizen ti no jagao 70 bosor moi political rights nai tong hoikya economic rights nai tong hoikya nini administrative power na wo how already rule khai pekya Tabuk jodi borok no legal citizen samra khaka o Tripura haste ni tai Assam ni Tripura ni je indigenous borok ni o jagana hani basa native indigenous people of Tripura tai genuine Indian citizen sing Tripura sarok ni sini Tripura sarok ni ostito tonglak sini survival tai existence ni matter hangkai sing pura puri komori thangsorang jodi o CA sini Tripura hawo jodi lago khaijak kakai haini bagi sing honorable Supreme Court obono koifinai sini protest rally protest gathering khaimeni bisingtei je sini o Tripura ha tai Assam ni entire northeast ni o CA no rosai na ngthung pura puri ni legally sing safeguard na ngthung je Tripura bai Assamo o CA no lago khaimang lak of no pra why out phai dismiss khai khibasak ponjo sini protest tai sini khorang chiri khongmani thage tongnai hain bagi sing honorable Supreme Court kanyamu songo sini grievance no khnawoi singno justice na nengthung CA o hawo jahate lago khayang thung abunu sini dinini main uddesho hain bagi ni sing o khebo hain hai sing thanai 5 tarik February simi lagatar sing 24th February jora sini sara Tripura bepi sini CA ni against khorang tisai tongnai khorang Belaikena hambai Tripura khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khongkha ken dartino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no
norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakano hambai nai tongdi